Evo, malo da vam prikažem kako izgleda ruta šuma okolo. Malo je strmo. Idemo već, ja mislim, nekih 7 km. I dosta je strana, Neki misle da mogu bajkom, ali ne može na ovu stranu, nema se biciklom, jer zbog ovakvih roots i stones. Sa svih strana debela šumetna. Zadnji put sam i primijetio na 50 metara crnog medveda. Baš nije ugodna situacija. Ok, tu se penjemo do Brian Lake. Ok, evo sad smo relativno dosta blizu, ali ovo se kao tretira ko močvara, pa se osjeti čudnovat miris, ali smo gore blizu tih, otprilike šuma isto relativno prelijepa, Šta je bilo? To je otprilike ruta malo izeznuta za Brian Lake. A sad ćete vidjeti otprilike, ovo je gore komplet šuma od Arisa ili Ariš ili kako ko zove. A sad se najbolje vidi koliko se tu čenđa drveće. I to je, prilazimo jezeru. Baš na putu ima čudnovatnog drveća, To je jezero. Malo je gadno po ovoj močvari hodati. Ako vidite, sve više močvarno, ali imam dobre ove čizme, pa nije, zato što se preljeva voda odlazi dole. Sve okolo je prekrasna priroda, ok. Malo da i vi imate užitak da gledate. Evo nas na jezeru Brian Lake. Gore je ogromna stjenčuga i predivno je. Ima pastrmki, baš smo dole vidjeli na onome da je baš da su bogate pastrmkom, ali je, ja mislim, sad dio zabranjen lova. Ok. Sad ovdje sam isto u korneru. U korneru ispod ove planine, Još onaj gore Siglećar nije otopio ispod ovo. A to je više odron. Ovo je ja se čuje u daljini vodopad,